Kakasi Student Union Southwest Kasil District Labu Jingkarpat Hakamat Menteri Bapai ya kapuli kaputi upa lakmen remboy baon pha daki officer ban le jureb ik school lagi thai nong kondong khnang bakin lap hi ya jingjot jingpra bat kijun na ki school nakaliang joko KSU Southwest Kasil sapo kajelam usamla Ivan Throy nonglem ubadeu diction secretary hak jingsanan lang do samla Raymond Kharjana ubadeu chairman ka diction cell joko KSU Senkmi menta kasi kila le bani kendo upa lakmen remboy man pensngo so u halo ka jingjot rathai ki school la nong kandong usamla Ivan Throy nongrem ulai thu ba kateo balale kalalai banjungo banyarap ik school nong shloi bat kan shloi ki bahab apo kamos ram block bat banrap ru basyan kaseng kansalai banjurip sekiwedi ki jaka ki bahab apo karnikor mokorwat bat mos ram block kajing ye kendu jungi bat u addiction minister malak men remboy la kular ba ong ba lek ban repair no mardor ye kita ki school bat nge nakaliang jungi ni ban syajur ba udai ban kidai ban let inspect ye kita ki school nang bakin tip ye kita ki jing jot kijing pra juga school kadang kalau ba nakaliang ka sorkar ka jing pe jungi kamdon pi kata ka jing let inspect ye kita ki school khantam kitong long kendor awai kalau le se ba bila ban khin ba ki ya bagi nong kendong di banglong kun babi atau ki long ki i din nong pi dai kita nakaliang jungi ni sukentu ba udai ban pha nakaliang kino ki tanat officer na ban pet yaki school undai bang tang katuk ka sulit nane katuk nong sulit rai ya baro ki school ki bedon hakaling jungka makorwat masen rambat dan di kolbrok batin let aspek nang ba kin tipi nakaliang jong ki khamat